protesters singna aduga ikoi chumba lewak sida koi shanti purok pamba singna lewak sida tasengna haragadi mapan lagi extra aggression tholaga katukan toriba narco terrorist naga drug mafia cartel mayam na toriba sponsor tawne leiriba pot mayam including elected high tare makoi support toriba se madugi mayam singdugi makoi na ngasai separate administration with legislative power pi on lar ko yaw hu mayam huji deputy cm on yaw ine ko ar mainu ba kari uri kan ko ne hanging se ko hanging da ga su angai ba pose kai no ai kanda siguma mayam jige charak chahing na ba community politics torokpa magi constituent assembly ki politics to man por satharakpa adana masigi weekend on bhai tare people movement je torko man bo potu na sagi aina yale men ngode hang bide ba chanta hangi position mukta masi mafum ge ngasi kari gi da mukta hawra ibno hai ba se one time the how to so modi formula ne na chanta ne am chamna ra mi ko yes it is a formula but ko na masi hawra iba sing su hongna ru to na tholok pani na sigi hawra iba posina mayon chap chaba Kangla Yong La Agadi, Equigi Lady Ba, Security Forces ki Masing se. It's only I think Mapanagila was Central Security Force 80,000 more. Manipur State Force ki Nipu Muka. 40,000 more the Puna 1,20,000 Gumba, let them in a Payako. Simapum Zagam Sulay Natabina. Whole Prazamiam La Mangata Horgala Adico. Equigi do ZNG Ducashuna Teba Swai Mendo. I couldn't see Kuna Togat, not in Ba Taurus, I give up from the table. Adum automatically. Magi tara adobo pot amona labor pot se masigi pot da ikona collective form of punishment na protest so ina hoji boycott kana hari pot se sigi waiji or abnina understand to biro aruga makhoi na tasena sacrifice to do pot mem to biro ikona swaida interpretation da madugi wai no ta ba escalator na ba na lan rumors mem tholo ka do pot man sing je elected sing leaders sing mem jina when makhoi media briefing people da press statement tholo pada dragi any pot any kind of any form of interview or makhoi voice ama tadro kuma damda makhoi kitang silent oina matam kara praja sing se yamna deep thinker amoina silent listener amoina for end of justice ikoi phangna ba hai tare ko madu kitang tobi ba mathau tai natana sung makhoi na jo awai khum torga leiba praja na ama civil society na ama torga di even ikoi na nungdang gi matam hujik yaure ko hujik ikoi press media da leiba mayam chinau sing na chapra matam da protesters sing gi marak tagi ikoi gi ngasai protester ba kangu sida what kind of protest we are doing at this movement karino kari pandam no haibje khangdana tholaga ngasai gi thakchen chachal karan to yorok pasina maram moragra protesters mayam singche ngarang SP Impal West ki sibakana thro pot amada nauri da yotek maru petrol bomb kerosene bomb adu mayam supply to nung torpo yawduna violence so evidence sumai to we kan tholo pot se chuma khrana thon baneba adu protest ki from agitation se constitutional period norms ki matungina without any violence ki destructive manner yawdana to de ngarang santana haiba sekma adu milising manga to thopada kalim ta tawdana yam peaceful oi haibse khoi ki peaceful oi protest natraga peaceful oi form of agitation natraga chi mayam sing to gi hagadi madubu lusingi ba madubu guide to kangu do madugi makhayam leba aduna ikoi mafam machi thopi ba matam mangaga aduga thawai khubak ta hapaga chai chabe ai phabe ai punbi ai huji mayam curfew tu gai phaba punba ko ju mayam yauri dana ko adu tawba yai khangna lewa ke thoiba kangu sing che thopi ro marakta gyan ta ba sing yaur ganda maduna mamang thara ganda china press ni sina medical ni sina essential service payer gini sina aduni haibaje khangbiraga madugi posu respect to biraga protest ning sina sangmina radi praja mayam nungsidana loinmak tholakani natragadi ikoina ngasai ayukta samjagibani nungai yaifona ina kara khunba mayumda watta padan leiba kangu kaya aikogi protest to tholopase yawbuge aduga tasengna yumda laikhaida miyamna locality singthana da mayam tholaga tawruna kari karim kathana bigaduino makhoina loriba pat role do adu ina khuma moidigi hena future uba leibak nungsiba leibak ningbase mayam dana oiri makhoi khudong chadaba natraga tanja chadaba natraga kaigumba jaga khrada weakness leibadagi makhoi ju kitang mayamna unaten ubu oramba yai du leibak kaliba mayam singdo chindana handana yengbasu adung mamioi khojo khrana cheng chagring amana chengko umang thopudong mang thopuse tawgumsi aruga ekhogi moment khudimakta praja sing ekhoina future generation mayamgi su charol surogi damakta yenga kanda tobum thokko mayam dudi lobum thokpa isagi duty responsibility sing do self social responsibility ai tare sigi sings di lobo sumi adana politician police mukna ba natraga civilian marakta mukna ba aruga mayam katukaran tawgi tanaba potlom da singna bo na tenana tawba ikogi hidden directors natraga manung jida sumba thugai na ba mayam thadoro moi haninga lete ko Zakiran
Akui Hariba Cocomi Maikei BJP boycott Toure Harpada BJP gi Karyakata Anina Tamakpa statement say Mayamadum Mingadum Panbadaka Shukai the Brana Kale Ojasidanandana Tamaki the BJP da Akaknaba demand Tragana Wapam Amata Tamdana press conference Hector Tauraga Kudak the boycott Toure Hibasi Madam Chabra Hibam Suhangi Dagi Zapremanandana Hangaisi I Koishu Nangon the Gita than Imalebak Sibu Nungshiba Mini Nangna Lebak Nungshi Hirasu Lauriba period to Chumbra Hari BJP Karyakata Singna. Adumapu, Makoina Tamaiba statement, si Miam the House BJP, Pianadre, no itre, Kayin have the Miam gi palm, with Toliba incidents, Miam Sigi justice, and I the Sineragasu, and I give a Ponga Sayoku Zakaran. What is it? Kind of discussed over. Masida Makoshu Lebak Nungshi, Hiriba. Lebak Nungshi, Ragadi, Tasing Namak. Haidi Makuju party ideology, Makuji political party, Karigumba, Makuju Nagnet at Tabak Yada Bakaradi, Shoydana Ledum Gadraina Kali. Adumak Oiragasu, Lebaki Pibamna, Tanzasina, he or Pawada, Makoina, Adumak, BJP boycott, Tawani have the reactor of Pase. Shimaksu Adumak Karihani, Kitang contradictory Oiba. Saiba made the Gi Heba Chapman of Geek and Omaka Oidi. Sigamatang as Kahani. BJP ki Karyakata Singna react to Gimahuta Miam the Kitang consult on a Kari expectation delay was a kid. BJP ki expectation natraga kari lay have matang zain kumbonungare because I am not a spokesperson of BJP nor I joined BJP. Aduga Koina was it Tamai Wapam Sing the Dina Hanjaning in Ikoi example of Mahana Pijage. I quite Mio by Koi se Koi Krasian Tum Krapakal Abago. Kara one element in Wairaba. Manak labor, wow, Mika, we have it. I do report items and Madam de Quipuna Hominarapa, Marumpang temporary colleague in a high tareco, since Equi Saturday Sangstanda, the Gokolia sing the Quilonum, Quisegatu, Namu, Hominarpangatani, Pangatani. Adubu, a queen of Sumbo Wapam Mutamda, Hojik boycott or Sikanano, boycott Sikano, a form of collective protest of punishment to those who are not taking their moral responsibility for people of the state. Adu oire haina civil society group apex podiumana torpopot amaneba. Sidais da equi boycott to we are the equi the wangang baya the it's a type of dictatorial form of speech saitare I walk under the go. Equina toning with the organization no high or no quigi fundamental canoina not a constitutional right or in a piriba, quay constitution India article 19 clause 1 sub clause 8 a piriba right to freedom of speech and expression I tareko. Sigi pochida kitang karing with Taino man wapam moina I the loje. Exclusion from the society of group formal exclusion from community. Koinanga sagi ma boycott to by the same Machi Mayam poaching to the process of collective refusal high tare or by person or a group near the BJP groups in the name. Why region Maram Pigre, Koina Pasana Sai Tamgre, Hanzana Tamu from the Natieva. Karino the moral responsibility loving the boycott of BJP Botama Sai Tam the Yauki with the what is their moral responsibility being in BJP party? Magi party ki ideology of the principle ki matungina political institution party group sing lo chatpang atane ai khoi jo political party institution da taman ba kano sing da lejeram ne mate lemana khang balai loin khang drga su ko aru ga ai since ai khoi na hek gyan tarak pa class 9 10 karak pa digi we have also joined MSU then any other different student organization ai khoi student gi welfare gi mayam ji torga lak pani na grassroots ai khoi na thengna rak pa mayam ama agitation protest mayam ama lewa ki ne na issue gi ne na manipuri language I schedule Chalangadabani, Nataga, Netaji, Mishigi Matang, Nataga, Tongan, but when a Yorgalak, Yamze, Nasi Muhanjan and Jinga Hariba, using say, Yam the active role Lorokan, number protest or lack of Mission Atanebaco, Mokoim Rotehi and hiding isolate, Mokona Levak Nukshi, Tanushi, when we will come Ataneba, when Levak Nushi Atane, Adubu, Hoji. Hanagilenga, Tungiling, Mamangilenga, Pujikilenga, Hana, the woman, Bama, Harak Pan, and Shantana Hari. But then at the time of negotiating, Gasagi compromised on a settled on a issue, Magi, Kanakumatam, Nasagi Yarumayam Sings. I could get the money Mongoroiba, by Shapira Yaba, Patoro at Paman, Badona, Tropi Potamatan, Baman, here, Urapusina, Tonganba, you can ogi CSOG leaders or organizations in Puraga, Lucinga Prazamiam, Chingas Potmayam Sings.
masi pose the yamna mokoi mamaida amuba kali tay bidong to pot me am thok tabna teba koi ta da banate noxisil trigger una leng ya ponte hai duneva una leng de hai duneva na swice de koina haina social boycott si India da illegally criminal offense ne haiba but Manipur da social boycott tawdringai da laiba ruling party ama oriba hujiki mamangi loi tokchi hausi popu da still koina Indian Union da 1949 da merger agreement sign troga India da tining khaba matung da ekhoi kano sina iram da Manipur na hana princely state oina masagi puwari masagi loinamak watana language khangde script khangde masagi tradition culture lejaramaga hai humning do pan leba oina oirami haiba pot si leram bagi matam duga hojiki khenabu mayam singsida makoi being as an elected what is their first and foremost duty as an elected representative haiba singasi kaw bodong loinamak makoi responsible lo dong urak poduna organization singsina ekoi the watchdog of the society on a lebanina ekoi a form of protest haitare a kind of protest adusu people mayam je aware ohena ba kari gino koina protest oise kari damak not only for BJP, not only for Congress, nor any other party, one at the city. Protest rock by BJP and the Bomayam, the Quina, Pumagal Bomayam, the Pokarakone Tamtana. She is the Quina Aduto, we are the Haragading and Sagi Hibidone. Grassroot Tagi, Yoropomayam, Amadi, and see elected Singchi, Murakta, Levaxigi issue, Levaxigi Teneriva Samasiamayam, say, in Chino and a Kangdaba. Pau the Kari the Karamana Tena, but Tabanatana, Yarok the Bamayam, the Masingam, the Quay elected in the lake of Jam Dive in Lawi. Aduna, equity swide the day. Quay Sanchang Lauba, Aduga Tasing, Levacuina, Gasina, Chongtogal Law, Wungam, Hype Tarico. Aduga, Equina Tasing, Makoi, the Quina, see, boycott the rain, Atagadu, the rain law, is forced to sense their behavior or character or responsibility. When Longam to Tobio, Hybig Yam unfair of policies, Mama, not a human rights violation or hand lady, Mayam, Quina Uri, Mayamdo, Tobio Hybeneba. Then who's Equina Angang and Niki Matang to the Equity Tronglao, case of Nantarik Tareta, Marie, April 2026 Tokyo Matunda, Madugi, Canada, protest on Honda Presiap, the capture put me a matobudo. Queen as I say anything with the Tamjagam, repeat Tamjagaba. See Posiga, Manabanata, Atopa, Amada Haitarene, Tashing Haraga the Equina, Mamangi, Equi 2024 gi, case Samaka. High Court Labor Civil case number 631 of 2024 High Court Labor Potamaki, a quick quackatil consul Kaidagi, Aquajum Nan, Boko, Nupamaka, High Tareko. Magi, innocent I am then suspected Oiba Kangu Mana, Kampu Pipi, a second kilometer, home dang labor, Sabun Kul Hyperpotrigi, the Harpany Hyperpotugi Matanga, February 12, 2023, the innocent Harpanico. Sigi Posiki Matungina, Sumoto case, Sama Paikalaga, a quick Kampu Piki, Piesna, FIR number 8 or close to of 2023. The Paikal Labor Ports here. Masigi Matanga, Commissioner Home Department, 18 March 2023, Ministry of Home Affairs, the Special Secretary, Internal Security, the official Oiba, Aiba Peter of how the Hype Tareko, Nasif of the NIA is basically such a report of Yauriba, Court Kisu Matungina, Madugi Poto, the NIA, additional SP Odiba Pochina, 2nd April 2026, Anaki, Tamaki Wapum Duda, Ikoimagi, 11 pay span by affidavit, Amadamana Pakomuna, Furniture of Comatam, Hype Tareko. Massays the NIA, Ministry of Home Affairs tagi refer to Pama Matou Tai na case by via the Pon Yaw. Sigi Manunda Equina, Levaxigi security, Aruga Levaxigi the terror activities Mama Tola was at Comamdo, Madugi Potu investigate the noble link Kiba, Potamani Haeba. Adu Harakan still why the Home Minister or Ministry of Home Affairs is not sanctioning such. Say can do Pidana, Tamami Posikari, you know, have a question the news lies. Center the Equina Canada Magi counter effective 10 March the corner, Pirakna Vina, Huziki, responding 1 to the Tamatam Damakoina, 3 week pin about when a needy ego. Sumamayam to Wully, but Sumamayam say, Equina Hajarina, Matamatangi government Langakna, Madugi Poto, Quigi, Kangi, Habian, Chienbiareva. And I, the Equigi Manipur top, Iran could make a question as Yaurico, Yam civil society leading role, Loris. Ahmada crime ama incident ama thoe haiba matamda FIR lokhalu adu to amyaba putho adu to hai potagi FIR ma palani ani subuda mi ama chumibra lale phare puthokna podum yawi puthokta bi yawi ani subuda na moi jail lokap thame hai poni ko ahum subuda modugi potuna kharam person kala kan NI the scenery hailer moi pot ki aseng reality to ngasi hoelam power ngani na khanjai sira puthuraga lakiba potsine adu tagadi aikoina hujik se aikoina moral responsibility lawungam da bahaiba se krai da ge koina tauge jinglake hai matamda every legislative assembly kudingmakida rule of procedure and conduct a business na magi every legislative assembly ki manipur gi ogera amaga lady che shidais da moi the yauri first and foremost duty on an elected person se karino to protect life and property of common people
to protect the dignity of the house haibdi ana yauri pose atra khangdra sine ko nang ningena praja singi pen da basu adugi manungda rule number 300 ta madugi pot protest obu adu mem yaw bo sing do koina sanda gai gorong ne ham ba haina base sanda su mapa lai matam daba ai ju mapa lai matam daba adudi koi sana bagi chatpa matam ni sanda su lai adudi yam ba koi thola tau jare ngai da hana gi veteran politician pabung wo joina ama thajan ngir tham gi badagi madugi makha ta basu kai no dum khangi de adun manipur da ekhoi law and order ki rule of law lai lai ti haiba pot matam da koi mang pumang question chen ma man lai basina ekhoi no yam lu ri se kai no ha kana sumba pot ta ko na political party institution gi mi yaw ba whether ruling nataga yamna heavy wena lai heavy weight on lai ba mi yam drasu opposition or congress ki ani yaw kana ko ne yawing de kana hari se kai no kana ekhoi na kari gumba congress to thabak ta kitang phai na hairo ba pro congress ni nataga bjp to kitang phai hairo ba ma pro bjp ni then mamangi biren torom da sipai harba ma pro bireni then hujik khemsana da phaiba ama khemsangi chi poche somdo in naina rakanda ikogi activists khangde natraga civil society organize khangde poche gi interpretations is minor lak pasina yamna inconveniences me ama thokanda irang sings di hen sum haibitar escalate torpuda mokhogi adugumba voice mayam duna maram warakanda ikogi leader amagi active role loroga singaga haidar train asang se train makok engine masang mo singi dana ko adamaina magi leriba mayam sing chingaga sakado mayam singje kanano leader ogido leaders kanano bu khangte pot am kakta ngasi lae chief minister am dum leiba deputy cm jo anim jo leiba cabinet anim jo hapsalaga leiraba ko atop expansion ngamdraga jo leiba singjina singa sakado jo onate nakana chingba manam jo dum yawa aduna manipur city tasengna sumba responsibility lo ngamda potse sande khoi phagi tong yam toi hai ngasi amuk na hokna swai kan sida koina bjp social boycott taure na Cocomi na harakpai matang khanar ko bjp gi usi thakna reba caption mayam jo da amak ningchang manipur si taseng na haragadi neta tupi ama uppaba ko lengyan ama yanjalaga ekhoi kurta pajama khra nan ma selaga ko ekhoi koi chat pa aruga taseng na haragadi taseng media da wajau kan media ta ko ngang ba aruga taseng na haragadi mandal gi vote ka lepa ga karoi do masing yam leibagi moi gi sumba wati wore mayam jenu escalate to budum yawe then amuk adugi marakte gi amuk magi krai kai do no foiber lak pra besa ga talaga amuk kakhal agana bo se kar ga na mayam ji urukta are uraktrabuni na ngasagi responsibility lobo ngamdrabuni na ngasagi irang any thorpo madam madugi chap chaba solution tawbo ngamdre conflict tugi crisis tugi solution propo ngamdre justice dum delay tarogana deny tawre habga chap manare adu etagadi madugi escalator bu mateng pa kan ngasagi praja maraktagi or any activist ogera social worker ogera cso ogera maira pabi ogera satra ogera thogla kan madubu agitation protest any kind of form torko matam dadi laurko matam dadi madugi potna makoi thamoi chak chak thin badona thogla abadina particularly adumba mi leader lead role lori ba kangu singse kana no thira kana mu personally oina side tigi oigera amoigera threat to bi pot la ko man basudum yorok ba sigi mayam se koi activist amoina nadaga cso puri ba koi naw sang to jodum thengneram gani adu changda ba khara dum changda ba ko haining ga hajasun to ninge to chen to bum to ko to gani se leiwa kini future gini ai koi gi generation mut khidore sinking community ore na dum to ba sigi pot da koina yamna nga ise ai koi gi iramdam manipur sigi ipai pugi wari mayam ama athobo mayam sigi yengba matamda ekhoi di yamna chawthok chaba lewa ngama masagi pu wari lejaba then malemda numita de hariba british empire ge potse ekhoi gi manipur gi maitai nu bigi thauna do 1904 1939 da tasengna ki ba phau gi ba then sai manga kien gi ba lamdam mamane lejara kan da haip tare ko ekhoi swai da hujik ekhoi tholei ba mayam sing sida ekhoi gi isinau sing da gi sengna mamang tharaga songthoi ba se ekhoi nau sang to yaw amo yawri ko si mayam ga wangang pose nanghaning da man ba pot mayam tole ba then adwai ta ga de khone haijaba aina article um ji gi music tani chai tare nipan tarang ki mawang da ko sabi tharaga chatpa mina kai dongoi da miyang mihut lusing bu oi ba ngamoi aina article go pandam delhi de igi bne ba sig ji yam janana ningjang ko haib tare adu ta ga de khoina even vietnam na america mighty pi gi wari khone ningjang bi ai yam terrible war chahi kunnung chalaga 1955 1975 chakhiba botu da adu makhoi gi vietnam gi war do moina mighty pira matungda america mighty vietnam gi president da hange ba kamai tawdana nakhoina usa se mighty pira no america je na haikanda machi khoina mighty piba gi pot ngam nate khoina machi mangdabu mangu nate adubu legendary warrior king gi warrior makak na story makak na khona confidence piba gi machi posi thab koina ontoki bini adudi kanano adugi great king do na hange ba press media jina hangkanda khoi india da khoi manipur gi tesini india gi pusalak pani koi nai je chhatrapati shivaji maharaj ni mana mughal islamic terrorist ki da matomna na mana khanaga ngonggibudo vietnam gi adu gumbada kari gumma ma gumma ningthau ma leram ba adu dagadi ai khoina will help rule the
warland mana khumameba adu mana India da matam khalerga visit taw lak matam da ikoi India ge Red Fort ade Gandhi gi samadhi adu atu mayam uganda Chhatrapati Shivaji gi magi kaino di karai no hangkanda Maharashtra gi rai gatal lein har ko di Maharashtra tan chale mana mo hoji gi kaino sina moi gi prime minister in president ko chala kanda mana hai de president na magi hek yo baga magi makut na khuda tan pai ko na ba soil ma lewa ama lokhalaga magi bex da hapchale kari gi no na hange adu mana hai I will mix this soil with Benam as soon as I reach there. Let Benam have brave men like Shivaji Maharaja na mana hai kumam meba ko. Ama intong tana ngasi di ekoi iram dam Manipur sisu. Sina ina example Indian soil the pi ni. Maram di BJP do India ge yang maru iba pora muji oir awni na ko. Manipur su mokoi gi Shivaji de gi hen ba mayam ma kano gi magi only ngasai gi Shivaji na tau gi budu di ngasai Islamic terrorist mugul gi pot tawi hai bani ado koi gi di Maliam go na numita di hai ba British Empire do mighty ba pi gi ba aduga kihan tuju pon gi ba ibai pu mayam ma leiri imai bil mayam leiri bil lamdam ma ne ba sida ekoi gi thongna mayam sing se ngasidi Cocomi hoi gum na ngasi civil society online na thola aga kano de hawdok ba hori se sida just hawdok pa ne ba sigi pochina sum escalate sum tor aba moi gi response sum farak ta ba moi gi responsibility sum lok tra ba adu di Nepal ga thoki ba genji Bangladesh thoki ba poto Manipur yang kui da dum Europe ne na khalle ba swais de ekoi na message da yam na khan ngai wa laite adu di ekoi da aingon da orasu aina ki nang na ngang du lale adagi hiale manang na hangibu question du pende nuaite sandana khumai poto nuaite haiba potse hairak pada aina warung ngai lete hiale mana warung dai sandana warung ngai lete ba madwai da kana mana nuaite lali pamde hare potugi posi karigino haiba potse isana hare aina thiraga semdok chana bo honadragadi these people ki voice are their mirrors mogi mingcheni yengbiu mogi second mingchen gumani madur tara iba mami do natraga voice mayam sing do is the voice of God adugi poto khallaga thabuk tobiu seisa mayam gi thabuk toriba chongiba aduga dasenga thawai khwak ta habaga chaliba mayam sing da ona tainana madugi wan thok hanna bo honar ko taragadi sigi boycott se si boycott katani hujikti ko aduga boycott sina taba hena sathiba pot form amada escalator adi 2021 gi June 18 gi uprising do madugi na sathiba pot tholok pa yaine koina mamang dagi khoi since 3rd May 2023 gi irang hek escalate to hor ko dagi koina ngasi hare la ko se masi gi poche lan gani haiba se masi haiba da lala ka do ba chumna tholok ka do por mo ko pu yai haiba se is in every concern politician or any kind of thing that thamjaningi aduna swai the political party ki differences aruga ai political party sigi ai leader ni makok ni haina usithoi dana mayam makha ta bani kaina praja de yengbudo praja singduna both hadar ka karam dragadi they will not be the representative of the state and state ki representative or na they should think and act accordingly what people na pam poto desire poto chatkadawni haina ai swai thamjaki. Okay, thank you very much. Makha nong manong gi chatliba rally sida akoi asok apandi adumak yawba aduga Cocomi aduga ngasagi tongan baluk mangana pullaga sembasina adum mamai di chumna badi hona ba aduga ngasai oza santana habda mandal gi wafamse si phaneyamna hairaga su makoi di BJP ni na haidi tumdaba mi hawdok paidune ba koina tawrise asok pa khaktana maranai oiba aduga Cocomi gi mai kai dagi nong gi lengak ta khoi si yaning de khoning de hadena phanyam na ulaga su chap chaba miyam na pam liba outcome ji di khoi phangdre ba si se akoina nuin bangani khakta shutdown na te tha manga tawrasu sigi mawong si dadi lengak si di akoina sigi agitation ku tawje tawbada oza Kiran makhoi se kahni tum da bimi hawdok palui habda dumai dum laigada bado adugi mami dune khoi na hoji uri se thajar treba thajaba habis di mangre ba trusty visit se maitai ga cookie gi mara khaktana te ba trusty visit se akhoi miyam na MLA representative sing se trusty visit documentic lai deba whatever haidi power di makhoi makota lai di akhoi gi maitai gi akhoi gi police force akhoi gi chilinau mayam su mai gi lau hingon yon thoga jang panina tolok ne hena lui haina khan banina adum machin manau ni ai gi ma sene habis makhoi dum kawi makhoi miyam na hauri bi hausi makhoi gi su saru yawi habise makhoi khandab gi mami su chauna tae ba ado hojik se miyam na pa mi si di solution ne ba Kiran solution si hojik Cocomi na boycott tawrasu Kiran ai gi side tagidi ai give up ni koi ai thaja deba Kiran aroi ba pankhai haibam leidana ai ngasai su haije
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ limit of tolerance still ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯥꯡꯉꯤꯕ ꯀꯗꯥꯏꯕꯨ ꯌꯧꯅ ꯈꯥꯡꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯈꯥꯡꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈꯥꯡꯕ ꯍꯦꯟꯃꯟꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯅꯥꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ human bodyꯗꯁꯨ multiple organ failure ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯥꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯤꯔꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯦ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯤꯔꯟ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯤꯔꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ point of view ꯀꯔꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯁꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯂꯥꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯊꯨꯡꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤꯀꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯏꯁ ꯅꯣꯠ ꯑ ꯗꯔꯇꯤ ꯒꯦꯝ ꯕꯠ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯄ꯭लेꯁ ꯏꯁ ꯗꯔꯇꯤꯂꯤ ꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀꯤ ꯁꯦꯌꯤꯡꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯃꯨ ꯃꯊꯨꯟꯗ ꯄꯦꯅꯥ ꯈꯣꯡꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯊꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯁꯤꯚꯤꯂꯤꯌꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯨꯛꯅꯔꯒ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯉꯔꯥꯡ ꯁꯤꯚꯤꯂꯤꯌꯟ ꯑꯃ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯇꯔ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯌꯥꯡꯂꯦꯟꯗꯒ ꯀꯥꯎꯕꯗꯣ ꯃꯃꯥꯏꯗꯒ ꯕꯅꯒ ꯁꯨꯗꯅ ꯆꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯀꯥꯎꯅ ꯕꯨꯂꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯨꯐꯤꯡꯒ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃꯈꯛ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯎꯖꯔꯝꯃꯤꯀꯣ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯐꯨꯔꯛ ꯆꯩꯔꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯨꯗ ꯀꯟꯕꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯎꯔꯦꯅ ꯆꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯐꯨꯔꯦ ꯆꯤꯡꯉꯒ ꯄꯨꯏ ꯀꯥꯏ ꯇꯥꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯂꯣ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯉꯕ ꯑꯗ ꯇꯦꯔꯔ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯇꯦꯔꯔ ꯐꯣꯍꯜꯂꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯕꯦꯔꯦꯜ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯀꯥꯞꯄꯤꯕ ꯍꯥꯠꯂꯤꯕ ꯇꯨꯞꯄꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯦꯁ ꯄꯥꯔ ꯂꯣ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯂꯦꯟ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯋꯥꯔꯛꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯤꯃ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯊꯝꯖꯒꯦꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯂꯣ ꯑꯦꯟꯐꯣꯔꯁꯤꯡ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯕꯞ ꯗꯦꯠ ꯂꯣ ꯑꯦꯟꯐꯣꯔꯁꯤꯡ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩ ꯗꯤvision of ꯄꯥꯋꯔꯁꯇ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯇꯤꯚꯀꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔꯒꯤ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯔꯤꯒꯤ ꯑꯅ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯄꯤꯔꯦꯕꯀꯣ ꯐꯣꯔth pillar of the society ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯦꯝ ꯀꯊꯥꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯗꯦꯟ ꯋꯥꯔ ꯖꯣꯟꯗ ꯆꯠꯄꯗ ꯀꯩꯝꯇ ꯑꯄꯟ ꯑꯌꯦꯛꯄ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯝꯕꯨꯂꯦꯟꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯦꯗ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯊꯠꯀꯠꯂꯒ ꯑꯦꯝꯕꯨꯂꯦꯟꯁ ꯐꯥꯔꯒ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯜ ꯗꯤꯁ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯔꯦꯀꯔꯇꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯆꯥꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯄꯣꯠꯇ ꯆꯥꯕꯤ ꯊꯥꯔꯒ ꯆꯠꯄ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯦꯟꯕ ꯆꯣꯡꯕ ꯖꯒꯣꯏ ꯁꯥꯕ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯔꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯟꯅꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤ ꯆꯥꯕꯤ ꯊꯥꯗꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕꯤ ꯊꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯣꯡꯉ ꯆꯠꯂꯝꯕꯁꯦ ꯂꯦꯞꯀꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯂꯦꯞꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯖꯁ ꯂꯥꯏꯛ ꯗꯤꯠ ꯑꯋꯥꯔ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯁꯤꯝꯁ ꯇꯨ ꯕꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯗꯤꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤꯀꯣ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯆꯥꯕꯤ ꯊꯥꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯀꯠ ꯐꯥꯁ ꯐꯣꯔ ꯐꯔꯅꯤꯆꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕꯩ ꯄꯣꯠꯇ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯝꯇꯤ ꯚꯦꯁꯦꯜꯁ ꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯃꯁꯃꯣꯜ ꯁꯥꯎꯅꯗꯅ ꯑꯍꯥꯡ ꯄꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯈꯣꯟ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯎꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯦ ꯏꯁ ꯅꯣꯠ ꯑꯕꯥꯎꯠ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯦꯟ ꯀꯨꯀꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯅꯥꯒꯥꯒ ꯈꯔ ꯇꯧ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ against the Union Government of India, external aggression, internal disturbance later, emergency provision, Article 355, which is still imposed on low tabane, Security Advisor Lerina. 356 to equal Tokre, proclamation Amatoga, President of Indiana, Article 356 close to Matugina proclamation to Low Tokre, and Aquena, Harad was still there is 355, Kogi Pota. You know, 355 Tamidi. Because state Amamasana government of Wungamdrava, administrative failure or constitutional structure breakdown, without the consent of the state. ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯟꯖꯤꯟ ꯌꯥꯅꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ 355 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 56ꯇ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯊꯤꯅ ꯑꯁꯨꯛ ꯋꯥꯅ ꯆꯧꯀ꯭ꯔꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯀꯣꯜꯂꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯗꯣꯏ ꯆꯧꯀ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯁ ꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣꯒ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦꯅꯁꯨ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯧꯒꯠꯂꯤꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯇꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯁꯥꯟꯇꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯂꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯣꯟꯈꯠꯂꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯧꯒꯠꯂꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯟꯗꯜꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯨꯠꯀꯤ ꯂꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯕꯣꯏꯀꯣꯠꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯣꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯅ ꯉꯥ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯐꯣꯂꯣꯋꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯂꯣꯏ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯄꯨꯕ ꯉꯝꯖꯔꯔꯣꯏ ꯂꯣꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯚꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯋꯦꯗꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯊꯝꯒꯦꯔꯥ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯀꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ external aggression, internal disturbance, tholaga proxy war, tholiba pose, it seems to be turning into Cold War. Yam sana dum tawla mandi proxy war became the primary battleground of Cold War. Hari na ko. Si wala and have a pose, haraga ladies e mayam na kangnare. Masigi posim tang hana mahik mayam je. Paduk na hona bada union ki duty oi biro na union loisha to emergency law to biro na. Ada lenga ki hoji ki swai Cocomi na boycott to sulo amachulo leba ki loi loi ne. Swai da ikoina
April time manungsida census ki pot makan toro midna ko sisi koi shanta ka mayam UCM ka mayam lauri ba sigi try the NRC hana upgrade tongdringai da chanandringai da sigi to yaro hai ba pot se si ju ji ngarang na ga yam na justice ka no na ga puthura ga si leiden u leidna ko no ekoi si amana ama thaidok no hona ba da kari marang dam da proxy war tholi no hai ba se nai ne ba yam chu me Manipur context ta kai no it is cheaper kai no cheaper hai de less expensive than full scale direct war da less expensive way ba adagi amuk avoid escalation keep big power fighting limited magi kweno do thambagi pot yabam chu leiba ahum su da political safety moi political party institution safety oine da mutta proxy war thosun yeng leibine nai thamjaninge maramdi ngasi aina haibina te kona like the thing da haibida allow power to gain influence without backlash or direct aggression hena pot am yawe ba ada dagadi chumba pot me am talk with the koina the Vietnam war adagi koina Korean war Angolian civil war me am je koina ningjangi adu kaino da madugi da dozen of smaller conflict between 1946 to 1991 talk with the is qualified proxy war haina da Vietnam war ga je classic proxy war kana koina tawe ba adu moi gi to report koi Manipur je na sathi ba pot am lae akoi gi di masigi proxy war ri kaino hai kanda akoi na smaina thengnai an armed conflict where major powers or external third party instead of fighting each other directly use surrogate to do the fighting haibadi ngasagi militia non state actor mayam do sinraga tawba potuneba that's all above that amusu kaino da sponsor provided funding weapon and training to advance their own strategic interests while minimizing direct confrontation and cost na madigi kaino gi ngasai proxy war gi leibo posa Manipur da chap chana to ya bi kono u le ro pot na sigi pot mayam sida ekoina proxy war definition thengna matam yam short ta amazu thengnai external power directing local force to achieve a political objective within another country haibaneba ado ekoi gi di adugi potu kitang thayai ne man mong ngasai gi atopa India gi keno singna season naraga tauba mayam uba ngang ngai da then IDA ki 66A lo tho right to freedom of speech exception article 19 clause 1 sub clause A gi ni jena exercise to holo mi phaba pun biya ro haju yam na kan hairo ragadi madugi potu adum orak pa yabagi pha pun mi potum lei ba sorry aduna agi wakan di ekoi gi Manipur gi pot se ekoi gi sasan tawbiriba manung sida ikona taine bagi wadina te sasan tawba governance ama chalairiba government ama chalairiba pochi manung da yauriba channel mayam singse makoina kitang sacrifice tawbiriba honesty oibiriba sincere or transparent or accountable or adu tagi sigi possible lakanda ikoina humanity equality liberty justice and constitutional citizen kudimakta pigadamne laido pose phangani natragri makogi adugumba sacrificing spirit to laitraba ai powers aruga ngasagi hunger oiraba muscle power money power political power sinaba katangi khallaga ai mungdi nungairi noi mung khangde yolon na chara helasu ai dinga thomu chari ento poto som da khallaga laiba mi masing na yamaga ta sengna lengak sasan to masing da sum hengala aba natraga masigi posi system se thugai bang amaktra karigumba koi external forces and go was stop of the society leriba koi CSO natraga activist natraga mayam singina ngamaktra ba adu tagri koi irang se ngasai not only in the parliament home minister or prime minister haibu wafam natana koina masigi irang di adum sahi tara ma kun nama decade amani ahum chatpagi film da ogiwi yai hana haraga predictor ko lakiba pose adum tagane kalli aduga ngasagi koina masigi pose da koina sponsor tawre external aggression yaure internal disturbance loina mak yaure aduna military crackdown to biona lorok pose individual sim de koi ama laur lai dana ko ngasi fok oidriba marum kari gino hai kanda ngasagi madugi potu onthok pangamba ontok kadone law ngamba ekoi elected marks yaudra high question no kakneba yaudragadi aikoi na ngasi BJP bu social boycott tawre hai matam da yamna thoina masi waroningai BJP gi kaino me yamna leite masi praja singi voice ni adana sibok yona praja na ngasi sentiment so e haibedo emotional chalai khoin thabak tawsi haibe wafum din nate lebak amagi tungi yumbi mayam ama haurak liba mayam ama ngasi di kongkhang sai gi film da education sector da ngasi 12 ki exam di haidu eko but adubu lower class ta na kano class awang mo ngasi like tam phangdan lei ba swai marak sida mu kai dawre
yam nokningba manipur gi pot se kari no hai kan da koina manipur gi chief secretary na ngarang order ma thue order ma thue kai gi no hai kan da tholi order du gi matungina government gi office na ka subordinate office do attendance report ma gi concern administrative department pigidabani concern dc singna madu gi pot processing lokhat kadabani keno tawdaba sing kan harik pose angak paneba adu targadi ngasi lambi da thoiba protest do mayam je koina som na kong amna taraga na kong na thadu i mit mang da uraga su mit si punjalaga thamaga ude aragi akhoi ngang thokni nga su akhoi ngang ba yade tawhum thawa pot tawri manipur santi leidi santi hanjal e aduga tasengna irang pam khrana se lewak irang thona ba kha ta na escalate tawna hona bani ka habi mong da hanna ba tawri bra haiba achobu question nama swai sida akhoi na tasengna amuk nakal amrom da protesters singna aduga akhoi gi chumba lewak sida akhoi shanti pur ko pam ba singna lewak sida tasengna haragadi mapan lagi extra aggression tholaga katukran toriba narco terrorist naga drug mafia cartel mayam na toriba sponsor tawne leiriba pot mayam including elected hype tare makoi ba support toriba se madugi mayam singdugi makoi na sai separate administration with legislative power PO and Larko, Yaru Mayam, Deputy CM and Yaru Inebco, and mine Bakari, or the kind of hanging the Hanga Posika, I can't. Sigma Mayam, Jahinaba, community politics Torpa, Magi Constituent Assembly politics of woman, but Satarakpa, other Masigi weakened on by people movements, Torcoman, Potuna Sage, Baina, Yalaman, one of the Hangide, but Santa Hangi Potion and Mukta, Masima from Gang Sikari, the Mukta, how even know Hibase. One time the holders, what did from Lan and Santaniam, some Dynamico. Yes, it is a formula, but when the Massi how ever sings to Honorable Totan, Tolopanina. Sigi, however, Posina, Mayon Chapsaba. Kangla Yong La Agadi, Equigi Lady Ba, Security Forces ki Masing se. It's only I think Mapanigila was Central Security Force 80,000 more. Manipur State Force ni Nipu Muka. 40,000 more the Puna 1,20,000 Gumba, let them in a Payaboko. Simapum Zagam Sulay Natabina, whole Prazamiam La Mangata Horogala Adico. Equigi do Zinji Dukashuna Teba Sai Mendo. I couldn't see Kuna Togat, not in but Taurus, Hibigi from the Teba. Adum automatically. Magi Tara Adobo put among a labor posia, Masiki posted that a collective form of punishment natural protest in a boycott can have a posia. Sigi YG or Abanina understand Tobiro, Aruga Maquina, the singer sacrificed the Wodo Mem Tobiro, I couldn't swide the interpretation da Madugi, why no Itaba, escalator Nova, Natural Lan, remorse Mam, Tolokado Potman, the Singja, elected Ching leaders sing Mayamjina, when Makugi media briefing people that press statement Tolopada, any put any kind of any form of interview or Makogi boy. Sama tadro kumatamda, makoi kitang silent oina, matam kara praja sing se, yamna deep thinker amoina, silent listener amoina, for end of justice, ikoi pangnaba hai tareko, madu kitang topi mathau tai, natana sung makoi so awai kum taroga leiba, prajana ama civil society na ama tarogadi, even ikoi na nungdangi matam hujik yaureko, hujik ikoi press media da leiba mayam chinau sing na sapru matamda, protesters sing marakdagi, ikoi gi ngasai protester ba kanggu sida, what kind of protest we are doing at this movement Karino, Kari Pandam no Habs Kangdana, Tolaga Sagi Taxan Zasala Karanto, York Pusina, Maram Morga, protesters, Mayam Sing Changarang, Espin Paul with Kisivakan and Troport Amada, Nauri the Yotek Maru, petrol bomb, kerosene bomb, Adu Mayam, supply to Nung Torpo Yaguduna, violence or evidence to mind we can tolerate Posa, Chumakrana to Unmaneva. At a protest from agitation, say, constitutional people norms to Gimatumina without any violence, destructive manner, Yaudan, Tobuding, Santana have a checkma, the Milishima to Topoda, Kalinta Totana, young peaceful over Habs. It could be peaceful over protest, not a peaceful over form of agitation, not a Chiki Mayam Singito Hagadi, Madubu Lusingiba, Madubu Guide Toribo Kangudo, Madubu Makayam. Aduna koi mapam masi topi ba matam mangaga aduga thawai khobak ta hapaga chai chabe ai phabe ai punbi ai huji mayam curfew tu gai ram phaba punba ko mayam yauri dana ko adu tawba yai khangna lewa ke thoiba kangu sing che thopi ro marakta gyan ta ba sing yaura ganda maduna mamang thara ganda china press ni sina medical ni sina essential service payer gi ni sina aduni haibaje khangbiraga madugi posu respect tobiraga protest ning sina sangmina radi praja mayam nungsidana loan mak tholakani natragadi ikoina ngasai ayuk ta samjagi bani nungai yai phona ina kara khunba mayum da wata padan leiba kangu kaya aikogi protest to tholopase yawbuge aduga tasengna yumda laikai da miyam na locality singthana da mayam tholaga toruna kari ka tham karem ka thana bigaduino makhoina loriba pat role do adu ina khuma moidagi hena future uba leibak nungsiba leibak ningbase mayam danu oiri
ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯆꯥꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯟꯖꯥ ꯆꯥꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯖꯒꯥ ꯈꯔꯗ ꯋꯤꯛꯅꯦꯁ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯅ ꯎꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯜꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯆꯤꯟꯗꯅ ꯍꯟꯗꯅ ꯌꯦꯡꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯖꯣꯛ ꯈꯔꯅ ꯆꯦꯡꯒ꯭ꯔꯤꯡ ꯑꯃꯅ ꯆꯦꯡꯀꯣꯛ ꯃꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗꯧ ꯃꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯁꯤ ꯇꯧꯒꯨꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯞꯃꯦꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ प्रजासिंग अखोइना फ्यूचर जेनरेशन मैम की चारोल सुरुगीदमत येंगाकांदा तबुम थोको मैमदुदी लहुम थोको इसागी ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी सिंगदो सेल्फ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आइ तारे सिगी सिंगदी लौब चुमी अदना पॉलिटिशियन पुलिस मुक्ननबा नत्रगा सिविलियन मरक्ता मुक्ननबा अरुगा मयाम कातुकारण तौबगी तानबा पोलमदा सिंगनबा ओनतेना तौबा इखोगी हिडन डायरेक्टर्स नत्रगा मनुंगजिदा सुंब थुगाइनबा मयाम थादोरो मोय हनिंगा लेतेको अरुगी मयाम दुगी पोत लांगदा इखोई थुन गुमसेना इस्माना अपील अमतंग तौजगी ओके थैंक यू वेरी मच तागचरी ओजाकिर करी मेसेज कन्वे तौबिनिंगी हाइदि होजिकसि यामना तानफमजे दुकि मदक चिरबा तानफम अम खक ओइरपनिना अखोइसि सुमाइना नोंमगी पुंग कुन मरी से हौखिबा सिनदी सॉल्यूशन पोरकनी हाबदी थाजदे मिपाइबा अकीबा मसुदुमक फावबा नोंमगी हेले ओजाकिरन गी माइकैदगिसु करी हाइनी अखोइ म्याम चंगसिलिबा म्याम से चंगसनदे हाब नते अदुमकपु अखोइ तंगाई फदना अखोइ आइडिया ऑफ मणिपुर दा तंगाई फदना अखोइसे अमतो ओइना हाइदि इम्फाल मयोन से यौनबा अखोइ चंगसन दरकार ताइ हाबजिगी मतंगदा ओजाकिरन गी मोट मेसेज तेन तक नम तंग कन्वे थमजगे अदुगा साइ ममांगी लास्ट राउंड थमजगरे न खले अदुगा सी कनोददा नाथाइबि नतना इन वाफम मोतंग हाइ तारे कोइना रिगार्डिंग दिस प्रेजेंट क्राइसिस कॉन्फ्लिक्ट हाइ तारे उजि थोले एस्केलेट रो रिपोर्ट सिदा कोइ ngasi खने बीजे पुसो बो कतो बदा का का हारि रिपोर्ट तंग रइसे आइनो जे हाइजेनिंग बदिन साइ कोइ शांतदा हंगि क्वेश्चन मंगोंदा लाकोनते अदा आइगी साइड तगे इसु पाखम मोइना हाइ तारे कोइ गिनो एपि कनो यावरि को याम बजन थमबिग्रे अदा लेवाक कि खनबंगमद्रबा हाइब तारेको अरे येनिंग थाला सु दुम येनिंग खनबंगमरोइदबा अकंग क्वालगा पांखर ओइबा पॉलिटिशियन मैम सिंगसे आइ वाखंद मसि थमबगी मोता अनौबा यंग एंड एनर्जिक डायनामिक लीडर मरु खरा को मधु हुनबा तंगाई फद्रबरन संगे नत्रगदी एकोइना ससेंगना दे सनाद कोलिंग काबा लमने मणिपुर जे हाइबा होराबनेबा मसि ओइरेन हाइबा कांगु सिंगसिना मोइना हाइबा सि हेना मयेक सेंगनबा होनरिबदा एकोइ मसेनना सिंगधनबा उरकांदा मखोइना नाकलदा खुबा खुरगा नुओगा लेबसि वाहन थोकसे एकोइ तसेंगना खंगमिनबा अमदि खंगनबा होनमिनबा चुम्मेबा अरुगा मसिगी पोस्ट एकोइ इसाना सेमजबा हाइतारे रीजनल पॉलिटिकल मूवमेंट अमा मधु सागरपा मथौ थारबराइना इस माइथजगी